اوست احوال 17 جولائی 2020 عبدالرحیم ولد لقمان کوشکلا تربت نندو کند کے 6 ماہ پیش مدنی لاکھ پجے جہاز سیلن ریشی درد کا رپورٹان چامی پدر بتا کہ عبدالرحیم لقمانہ کینسرن تو گڑا السکون اسپتال کراچیا 6 رندہ کیمو جنک بتک کے انو ڈاکٹر انگشتک کے زود آپریشن کنک بھی اگنا عبدالرحیم جان گڑا خطرہ تو کائن تو باندہ الپاک اسپتالہ پیش دارک بھی تو 2,50,000 کلدر آئی آپریشن ہرچا کہت کے ایشانی وسو واقع چھے ڈن تو ایساق کی غریبیں مردمن و مروچی اوس ویلفیئر آرگنائزیشن کارمستر واجہ مامجند اشتیا گوں ابراہیم لقمانہ ملاقات کتا گوچا اوس تنیمگا 25,000 کلدار کمک کنک بیتا و ساکم ولد محمد یاسین پٹان کہور کی چنن دوکند کے گزرو بسر لچکاری بزان کے فورے گرین تو لوگ یقین کمائنوں کے زہگند کے سال یا پیش ساکمہ تپیا گفتگو طبیعت نگیگ بیتا و تپے سببا نس و دماغا ہم زورت کا گو کراچیا نفسیات ڈاکٹر آرک بیتا کہ ڈاکٹر دوا و درمان داتا گو انو کرونا ہو پچے پد بے روزگار بیتا گو ہمیں پریشانی و ندرسیا طبیعت گیشتر پدا نگیگ بیتا تو دوبارہ کراچیا نفسیات اسپتالہ داخل کنک بیتا کہ ایشان چوتی دستا چوڑیں وسوا کے نیستیں کے علاج بکنن تو ایشان وتی دست پا اوست نیمگا شہار داتا تو اوست نیمگا 10,000 کلدار کمک کنک بیتگم نمبر 6 حنیفہ دلوش دشت نندوکن کے مروچی 5 روچ بیت کے تاج کمپلیکس اسپتال کراچیا ڈاکٹرانی کرا زیر علاجن تو ڈاکٹرانی گوشگند کے انی پائے پپا آپ زورتگو وستگیں روچا اوس ویلفیئر آرگنائزیشن نیمگا چے 20,000 کلدار کمک سرکنک بیتگا او مروچی اوس ویلفیئر آرگنائزیشن کارمستر واجہ مامجن دشتیا اسپتالہ نادرہ ہے مردمانگو ملاقات کتاگو آیا نی کرا چا امارت کمیٹی جوانیم باسک عامر حاجی اسلام و فہد دشتی نیمگا چا 50,000 کلدار کمک ہمیشہ سرکنک بیتا یاد بیت کے ماتی واسطہ چا بحرین دمگا ہم شرین جوانی وڑیا کمک جم کنک بیتگا کے 50,000 کلدار کمک نادرہ ہے کہولانا سرکنک بیتا و انگا ماتی انی پہا اوس ویلفیئر آرگنائزیشن دمگی باسکانی نیمگا چا 1,20,000 کلدار کمک سرکنک بیتا مدین تری حال مروچی اوس ویلفیئر آرگنائزیشن کارمستر و جمام جندشتی و میڈیکل ٹیم باس حمل علیہ ہمراہیہ کینسر گردہ نادرہانی انیلا ولد ناصر گو مازی کماش ناصرہ گو ملاقات کتا گو اوس ویلفیئر آرگنائزیشن نیمگا چے 20,000 کلدار کمک سرکنک بیتا و یاد بھی کہ انیلا ناصر گوستگیں روچا ISM ہسپتالہ رسولی آپریشن کنک بیتا کہ ڈاکٹران سی ٹی اسکنا نکنگ سببا چے آپریشن کتا پمشکا انیلا طبیعت گیشتر روچ پر روچ نگیگ بوان بوتا تو دوبارہ ٹیسٹ کنک بوتا چاہے ٹیسٹان ہمیں پدر بیگ کے بانو کی گوھارا رہا ایودی کینسر ہم گورجتا و گردہ ہم ڈائسس کنک لوٹند کے لیاقت اسپتالہ برک بوتا گو اودا ہفت روچ ہرچ کے ساتھ 6 لاکھ کلدار بیتک کے گیشیں زر شواس کنگیشانی وسو واقع نبوتا کو ایشانہ چا اسپتالہ در کتا کو ای وحدی النوید ہوٹلہ نشتگان تو اپوا میڈیکل سنٹر ایشانی علاج بوگائیں دیمتری حال مروچی اوس ویلفیئر آرگنائزیشن کارمستر و جمام جندشتی و کمک کی دیوان کارمستر و ملا لیاقت ولیہ NM ہائی اسپتالہ نصیر داد محمد آل پرسی کو تک یاد بھی کہ نصیر داد محمد نوکا بادیے سو بندے آپریشن گوستگی روچا اوس ویلفیئر آرگنائزیشن نیمگا چے کنک بیتگا کے آئیے ہرچا کے ساس 5 لاکھ کو 17,000 ادکا کے ہوست 1000 جام کو تگتا و نصیر داد محمد باندہ بیگہا اسپتالہ انشاءاللہ چپارک کنک بیتو وتی لوگا روان دیگ بھی اشتا مرچی حال اگر کجا ہم شما غریب و تنگ دستیں بلوچ راجے نادرہانی کو مکہ کنک لوٹے تو اوس ویلفیئر آرگنائزیشن جہگیرانی داتے کے نمبر یا یہ اکاؤنٹ تچ کا آلے والکت کنے جوہد پا ارکزا اوس پا بیوسا اوس ویلفیئر آرگنائزیشن بلوچستان